Kajingpule na kachithi baar o Paulus bukhut siya o Timothy, kalendong kabaning kong gadkot iwe haduk pra. O Paulus o apostol jong o Chris dakamon o Blei, ya o balapha banpen pena ya kajingkular jong kajing im kebadan ha o Chris Jisu, siya o Timotheus o khun ba iye jonga. To kajing ai kajing isen pat kajing sok na o Blei ukpa, bana o Chris Jisu o try jongi, kandon ringkat batpi. Nga aingu ya o Blei kikpa temen jonga, ya o ba nga mane da kajing ya tiplem, kabas ngur kat haba nga kenmau yepi, ha kijing duwai jonga kumba nga Juliet barobor senyasngi. Da kabakin mau ya ki umat jompi, habangi layaklan akwa hir banyu ibyang yepi. Hangta ngan sadap shon da kajingkmen. Ayay berkat ya kajinget jompi kabusngur mensim. Kajinget kabala shong tenrai ha imerat jompi i Louis, bad ha ime jompi i Eunice, bad kabag nganget skem piru pidan. Nakane kadaw ngakentu yepi ban penrehem ya kajing ai kaba ublei ulaai da kajing bukti jonga halor jumpi. Ublei ulaai hangi om ya kaminsim tiang pon Henry ya uminsim uba pen klein pen iet bat pen start ingi. Namar kata wat jule rain haba pisaki ya utrai jongi lemne yanga ukoidi na kabenta jongu. Henry da kajing klein kabawan na ublei, toket lem ya kajing shitom, kaba ka gospel kadawa, ktien jong ublei. Kasam kandai punriu, kadkod iwe hadu ulai, henyo hadu pra bat shipo. Turwai kajing ruai batamai ha utrai, turwai ha utrai pi kapartei baro, turwai ha utrai tukerku ya kakerting jungu, to pin bena man kasngi ya kubor babha ba ula pin im yingi to pin bena ya kuburam jungu habdeng ki jait binriu ya ki kampla jungu ba ki pat briu baro to I how try ko ken hon ki jait binriu to I how try kuburam bat ka jingyero to I how try kuburam ka ba ka kerteng jungu kadawa to wanra jingterwa baturung sha ka temple jungu to penbna ha ki gentle utrai ulong usim ula penskem ya kaparthei kan omki un sabishar ya ki jat benriu da kahong ka gospel kat kum umarkus kalanong kabasaw kad khor arpu henriu hadu lai pusaw nangta pat u Jisu ulaong kahima ublei kalongkum ubriu ubabet sembai halingka Uthya min miet, utrei ukta min sngi, bat hakata kapor, kisimbai kispe bat kisan. Upat tip ay kumno kaja, kakendo hi kapenki, ya ki jingtong, bat kapensi so. Upaw ningkong ujintong, ubalong, nangta kakom, kado kadway, shiterjub uko. Marya i uko, ubriu uwan da karashi, namar kaayom on kalapoy. Bad ay ngin pensriyam ya kahima ublei lakili u Jisu. Da ka ay kaparshi ngin bata yaka. Kalongkum usimbay sinaba usimbay ubaretam hakaperthay ubriu ushim bat ubent hakakendo. Hadin katu katne ukhi bat ukilalong ujintong ubahetam. Kitanat jung u kiyar haduk kata ba kisim kiawan banit house kum hapo kajingka tengen jungu. Ujisu ulaai ya kajinghikai jungu da ki parshi ki bakum kine hakarukam babaro kila ban peipang. Om jukren haki klem parshi Henry haba ula dantang bat ki senran jungu ula batai haki nadong shadong ka gospel jong utrai.